West Karbi Anglong Amri constituency ke parlo Amkachi CFC Holalong Pini United Khasi People's Organization pen ahoy kacherai kom asong angbong mai kangni Assam pen Meghalaya ahoy long kido akhaya tum angbong kai kita mon sampen si do thak nangji pusi bangso amaya long cherai pon Nonapor hud Assamati West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy long jesemet kido ke thak kemisenji aphanpura ahoy Chirai koma song pen welcome teron longsing be case a klembang khorsing rong pilapen UKPO amaipu pians gianlang ratani pen kichenglok UKPO klembang atum angbong mai kangni khayang bong ke pachar wo sai abidi lang no kapin khatwera bang aphan pang taxi hem kangsam beng nangchi bangso kutha kemi senji aphan sarkar aphan ta kachuningri pado ponlo pusi UKPO amaipu pians gianlang ratani pen ningje pon adua hoy alam bang ki lage give and take policy de ko joine sinon la kar yang nong tame akur cholo la ke along me la bang so cholo asi ili gama thanang hi bang ke hakko ko pan la bang so ipi phuar ni pen ti du thak son shot si non tame ni tum tame ke do bang tung lo athe ge dam tangar ni tame suluk suda to mon jab lo ta pan ke hin tame ke du so yu son bolo asi nili organization ami ko isa pagi aho adu hoi long kedo jati kithom ti ada burkha khasi leban karbi atu kedo aprang son mission mayat kan hin chidam chawang apan ke good relationship ason do son te pusini tum tame tawar sulang lo apan ke tiam pon bombo Anparta welcome teron bidisar ACA lapen longsing be convener ACA tame give and take policy mate kipi kedeng apotha khamkhesi hakko son kedo ke thak pameji aphanta me claim chipaduk pondukuta pherangke amaya long ningje pon rayor hokolu ami panchta jati asu ya tiwa aru khasi panar aru karbi aru nepali hokolor ase ami কিছুমান রাস্তা আমি চাইছো এই যে গিভ এন্ড টেক যেটো পলিসি দুইটা চিফ মিনিষ্টাৰ যেটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তটো আমি নামানো কাৰণ আমাৰ ইয়াত পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যুগ আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰা যুগ আমি একেলগত থাকি আহিলো একেলগত খাই আহিলো একেলগত সমনীয়া সম্বন্ধ আমি ইমান মিলিজুলি আমি আছো গতিকে এতিয়া যদি एक भाग मेघालय हो जाए एक भाग कार्बी आंगलং हो जाए तेने होले आगर जेनेके ভাল আছিল তেনেকে আমি হেই পদটো আমি নাপাম হেই গতিকে হসা হসি মই ভাবিছো আৰু আমিতো এতিয়া 4-5 জাতি আমি মিটিং কৰিলো মিটিং কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আমি ললো গেজেট অফ ইণ্ডিয়া নোটিফিকেশন যেটো লিখা আছে anungtum atharwang akhasi panaratum panelitum tiwa kadobe cilanga to nelitum nengkan suri cikheng unde pinanin kam seletum ke dorak ke thabra lapen ratu nelitum ke dorak ke datum phan non ke longle hilang abang ke mumit kenang janbom longle hilang ke chan celo babang so anu ke pre abang ali nanga chu endu dipu ajar pan ke bang atum nam pachi kormati panelitum kroi kre la senelitum la kheng podula da tiwa nongtum kharwang pana karbi lapen ke burkha tunta na gudul na tunta no na makke bang na gudul goplo pot ni tum kheng rap perlo la seneli tum kheng po panang pacar hu hi lapen apa celang sele dia lam ni tum pro Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live